Hey guys, what's up? Sekarang gue berada di tempat laundry guys. Nah, buat kalian yang pengen kerja di laundry, kalian harus familiar dengan alat-alat ini guys. Di belakang gue ini ada alat untuk mengencangkan baju lah, seperti itulah ya. Jadi seperti ini guys ya, seperti alat penyetrika. Di belakang gue ini ada yang lagi kerja nih ya, lagi nyetrika. Ayo kita cek aja gimana sih tekniknya mereka untuk nyetrika di kapal pesiar guys. Ya, Mr. Pawan, asisten master. Syahrukh Khan, asik. Oke, kita lihat ya. Nah, beginilah mereka proses nyetrikanya. Bapak Ketut nih, asik. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so Bang Purnama. Hai. Asik. Nah, itu yang pojokan itu ngapain tuh? put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you. Sebenarnya ada tombol di sana ya, dan di bawah juga ada tombolnya. Kita lihat aja fungsinya masing-masing kayak gimana. Nah, disemprot dulu tuh sama Bang Purnomo dan ditekan. Nah, begitulah. Dan ini semua adalah hasil laundryannya ya guys. Ini punyanya tamu dan itu punyanya si karyawan ya. Asik. Ya, jadi beginilah ya. Di sini juga ada penyetrikaan kayak di rumah ya guys. Sini loh ya, kayak di rumah. Di sana tempat nyetrikanya, oke. Number one, working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah. Fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, let me in. Ya guys, itu saja untuk video kali ini ya. Semoga ada gambaran untuk kerja di kapal pesiar di bagian laundry ya, khususnya laundry. Jadi beginilah kerjaan kalian kalau kalian ingin kerja ke kapal pesiar, oke? Sampai jumpa lagi di next video guys, bye bye. I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me. I have only a past, I'm lonely, but damn, I'm